ukhona yini umuthi wecala? Umuthi wecala yebo Sotoba ukhona. Unezigaba eziningi noma unezikhawu eziningi. Khona umuthi wokulahla idocket vele lingasabonakala ukuthi idocket velila kuthiwa kade liphethwe manje kade likhona manje. Selahlekile idocket. Iyafana leto Sotoba. Ayinami ladlala ngo-number 8 lapha phakathi. Yebo naye kumele adlale ngo-number 8 noma adlale ngalento yoku-DJ. DJ lapha. Imibono neziphakamiso akuzona ezeTRC-TV okanye ke iThemba podcast. Kodwa ke ezesimenywa esimenyiwe kwi-TRC-TV. Banya. Siyabingelela ngane zakwethu, siyabingelela enhlana sezantsi eNingizimu Afrika namaphethelo. Siyabingelela nje ngethemba elikhulu ukuthi nani nisenganeno. Sibingelela kunina ke bakwamdlokumbane evukudla amadoda. Siyabingelela abakashaka kasenza ngakhona nina belembe liqamanya amalembe ngokukhalipha. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi. Awu sikhona la ke ukuthi RC-TV. Siqeqa amagule lapha na ke ukuthi RC-TV. Siyazi ukuthi ke iThemba podcast eyakho eyethu sonke. Nabo Dr. Malinga laba. Siyabingelela. Siyabingelela Sotoba, sibingelela ababukeli emakhaya. Sibabukela nje khona kwi-CRT TV sithi nje siyanibingelela sesiphinde sabuya futhi la ekhaya. Yebo Sotoba. Siyabonga mfowethu ukuphinda ubuye unakho phela ukunyamalala kwakho nokusukubi usukule Mtuba kwagcina usawoti noma angisho ngindoda ehambela yonke indawo suke ngihamba nje ngibahudisa kahle yonke indawo. So manje mangibahudisa kuthatha isikhathi ukuthi ngiphinde ngibuye ngoba ngisuke kubhizi kakhulu. But nje ngiyabingelela nje ekhaya sijabule ukuthi siphinde sihlangane nababukeli emakhaya abakuthakaselelayo ukuthi babe nathi siphinde sibacathulise sikhulisana ngokwempilo nje. Ngathi ngiyajabula kakhulu kuba khona futhi la ekhaya. Siyabonga mfethu sithokozela mfethu ukuthi uphinde ubuye. Dr. Malinga mfethu angazi ukuthi kusuke kwenzakaleni uma ngabe sebekubiza ngalelo gama kuthiwa umuhodisi. Manje angazi uya-accepta noma mhlawumbe uyahoxa kulo. No, mina vele nguDr. Mhodisi ukuthi vele abantu la sengihamba khona kuthiwa abahuda abantu konke la ngihamba khona. Noma sewuhamba emall kuyavela kuthiwa hayibo abahuda abantu ngithi basazokaka. So nje abantu bathole kakhulu usizo lapho Sotoba. Okubhlungu nje ngikutholayo ukuthi sekunabantu abenza ama fake account. Khona nje omunye oke washo ukuthi uke wadibana nomuntu obezenza mina wathi akafaka imali. So mina ungabe uyifaka imali kumuntu ungazange uconfirm ukuthi mina. Fanele kungifonele mina ngine voice yami ngedwa nje. Akekho ngazama ukuyenza ukuthi kube ngathi. So abanye bazobakholwa ngako ukuthi afone noma ngiWhatsApp. Mhlawumbe omunye ngithi ayisokwenza video call nje second ngabona ukuthi mina bese ke senzela agreement futhi nakhona imali awenzi cash send sikuthumela iaccount yethu yakwaMalinga nakhona isuka ibhaliwe ukuthi le isuka kwaMalinga. So nakhona sikuthumelela yona nakhona if uzoposela umuthi noma kunezinto ezidingayo ufuna ukuthi zihambe via online umunge ukwazi ukuthi ufike kuthina. But okubhlungu yiloko engikuzwile ukuthi khona sebeqolekile ngenxa yokuthi bafuna lo muthi lo sebalazweni ukuthi khuda abantu. But umuthi na ufuna thola mina nje ngqo uzokwazi ukusizakala. Mawuthi ufonile wabona ngayibamba ifoni ngicela uphinde ufone ngoba inkinga esinawo Sotoba abantu bethu bala ekhaya ku CRT ku TRC banokufona abanye ebusuku kakhulu. Omunye afone uthi ngisesigodlweni nginomuntu angikwazi ukubamba ifoni mangine client. So uthothi omunye ngeke asafona ngoba usedubile omunye asend message azayidelete. So bengicela ukuthi abantu babe patient balinde. Siyazi ukuthi usuku uxakekile ngaleso sikhathi kuyinto ephuthumayo kodwa linda kusuke khona basuke befike kuqala kunawo kusuke kusasizwa bona. Dr. Malinga mfowethu sikeqa amagula ngifuna ukuthola mfethu ukuthi ukhona yini umuthi wecala in general mhlambe singakha igaba ezihlukahlukene kodwa ke ngifuna ukuthola ukhona yini umuthi wecala. Umuthi wecala yebo Sotoba ukhona.
Unezigaba eziningi noma unezikhawu eziningi. Alright, ake sizikhe igaba mhlawumbe isigaba 1 till sifike la singakhona ukufika khona. Igaba esinazo thina lapha ekhaya sike sikubuze kuqala ukuthi icase yakho ithini ngoba nawo ama case anezigaba khona icase ethathwa ise high court kunama case ngokuhlukana kwakhona. So thina ke sike sithole kuwena kuqala ukuthi lelicala lakho liyisima kanjani futhi masingeke silishaye sokutshela thina ukuthi cha bandla leli lingapheki kwami zama kwenye indawo noma futhi masokusiza sizokutshela amacala amaningi siwashayile kakhulu but angifuni ukubeka lokho la ngoba enye into eyinkinga uthola ukuthi phela umuntu ubulala umuntu bebona abantu omunye eze kumina azothatha umuntu wecala aphume ejele. So mina sengiyisitha sikabani salo obulawelwe ilunga lomndeni wakhe. So kuningi uthola omunye urayphile kubonakele wazi wabulala umuntu bese uzolanda umuthi kumina. So usho ukuthi ifamily yalo muntu lo odlengula umntanabo usho ukuthi wena ungenza isitha kubona. But ke kuyinto ezimfihlo indaba yomuntu wecala kakhulu ngoba usuke wonile phela makuthiwa ufuna umuntu wecala into osukuyenzile leyo. Yabo bese kuba khona ke abangena ejele engenzanga lutho. Lo muntu osuke ke egubazelwe ilelo life elimnyama njengoba kuthiwa icala limbula ingubo lingena. Omunye uthothi limbuli alimbulanga ngisho ingubo livele langena ngesingenela nje kalula nje. Uyo nebhadi oboshelwe into zakhe ukuthi into zakhe iphambane. But engakusho umuthi wecala yebo ukhona siyawenza kaMalinga and baningi abantu abaphume phambili kuyahluka komunye mhlawumbe ukuthi ufuna ukuthi lokho omangali afika nuke lapha enkantolo mayikhuluma nje ngalokho vele so mayikhuluma nje lapha emantshini nje ivele ingamuzwe manje ukuthi lo muntu uthini kube uyojika kube ngathi uyena onecala. So kuningi okunye siyakwenza ukuthi ayikakele khona lapha eboxini esamini. So vele lapha ecourt ke wasuza noma waphalaza noma wakaka vele suke sewumoshile. So vele akake lapha eboxini esamile nje vele avevezele kusuka leyo nto leyo kaka lesidume ngayo awudedele lapha emuva shaw number 2 khona eboxini esamile. So izinto ezenzakalayo lezo engayona imlingo. So umuntu wecala into ekhona ngoba ngisho ukuthi kuhlukene ngezikhawu ukuthi usuke wena ubhekene nani. Ngoba umuntu wecala into vele yayisebenza kudala nje saseyingane sisakhula mawenza icala nawe ekhaya wahamba kakhulu wangabuya mawubuya bowazi ukuthi uzokha siphi isihlahla uthathe netshe wenzeni umix ufake phansi kolimi ukuze ungathethiswa kuningi nje ebesikhula ngako namanje kusasebenza futhi. Uma sikhuluma ngomuthi wecala ulwa nobani ulwa nemantshi noma ulwa mhlambe ulwa ngaziphi indlela mhlambe ukuthi mhlambe uzo distracta lo muntu okumele ekhiphe isigwebo noma ulwa nommeli lo wena o against wena. Umuthi wecala sotobe kahle kahle usuke uzodila nabantu abawufakazi. Mawuzoshaya umuthi wecala kahle kahle ufuna uqala ixabane laba bakubophayo. Ngebadungane bodwa nje baxabane babhala istatement esingafani noma esefikile noma okokuqala bekubhalela istatement okokuqala babhala into ehambiselana kodwa mekwathiwa bagibele eboxini bakhuluma into engekho yonke le yabayibhale lapho. So imantshi noma lo magistrate orini ufunda into ubuka into esuka ibhaliwe noyikhulumayo wena. So if into eyibhalile istatement sakho ungasasupport lapha eboxini sokhuluma into eziphambene obvious vele kuzoqala kube khona inkinga. Ukhumbule ukuthi vele usukhuluma into nje usevele uyakunyanya ungenze lutho. So uphinde futhi ukhuluma into engahlangani la isichitho umuthi wecala kusuke kuyisichitho kahle into exabanisayo. Ekufanele exabanise ingane noma wayo noma ngabe uma wayo mhlambe wena ulale nomntanakhe wathi lo mama ngeke lo mfana ngiyombopha mina ngeke alale nengane yami kanje mase uyoboshwa lapha fanele xabana lengane nalo mama ke manje kube isibhicongo kube isiphithiphithi omunye athi angilapho kube nje kusimpuke nje from endlini. So bese kuba khona imithi yokuliqeda ke nje icala
yokuthi nje liphele ngingaxabene umuntu ukuthi kuvele kuthiwa nje lento elathina siyiboni into aboshelwe yona lo muntu akaphumi so kukhona nemithi eminye ukuthi kuzokhishwa umuntu osegwetshiwe lapho ke kusuke kujulwe kakhulu ke lapho uyaphuma umuntu ogwetshiwe okay before sifike kumuntu ogwetshiwe asiqale la umuthi okhona nokuyiwona osebenza kakhulu udistractor ofakazi yes ukhona yena ukudistractor ummeli ukuthi mhlambe naye ngundazele ekhulume mhlambe ephume kuma points ekade ehlela ukuthi uzokhuluma ngawo no lapho mase ufuna ukudila nejudge noma nommeli yeah ummeli kululu ukudila naye umuthi lo wecala vele uzokwazi ukuthi umphazamise okay umuntu oyinkinga kakhulu ijudge okay yeah lapho kusese kufuneka uhambe nabafana abancane ke lapho amadoda amafishane laba oshoti laba ngashiyo ngamagama so yibo ke angithi khona abanye abayinyanga bakubolekayo mhlawumbe ukuthi uyecaleni bakuboleke uhambe nabo kube yibona abazofike bakumele la yeah so ngisho unyuku yokugibela eboxini awubonakala bakubona sewuphezulu so kuningi okwenzakalayo ngomuthi wecala but ukuyenza inkulumo ethi bemfishane mawufuna ukudila nejudge vele sekufuneka wona lamadoda but mawufuna ukushaya nje icala yeah khona umuthi okulahla idocket vele lingasabonakala ukuthi idocket velila kuthiwa kade liphethwe manje kade likhona manje yeah yahlekile idocket bese kuba umuthi ngoba futhi nalo kulahla idocket angithi uyayibhala lento esukika eshiwo omangalelwa ngayo ukuthi kuthiwa wenza ukuthi uyibhale wena wenzela akho idocket la kuba nendlela yakwenziwa ngalo ukuthi ke lela docket bese liyaduka hayi lento ukuthi kuzoze kuthengwe omunye osebenza khona ukuthi alithathe kunendlela ukuthi lilahleke yeah so selithathwa yibo ke labafowethu laba abasizayo ukuthi bafike la engangene khona kube yiba bazothatha le docket kuningi nje okungenzeka but umuthi wecala usuku udila nomuntu osuke kumangalele yeah wena mawusebenzisa umuthi lapha ekhaya ubiza yena lokumangalela ithi ayide uzosho ukuthi ufuna amayegibela nje eboxini evela anyanyeke nje kube ngathi nje khona into ayikakile khona la yeah bese kube khona ukwenza ukuthi akake straight la eqala khona ethi uvula umlomo omunye umuthi uyawenza ukuthi angakhulumi mekwagibela eboxini sekufaka khuluma kuvele kube khona into embamba la emqaleni ulimi olushwashwada angakwazi ukukhuluma mayisefike lapha so kuningi okwenziwayo so omunye kwenza ukuthi akhulume into engahlangani nje into ayibuzwa yona angayiphendula aphendule okunye okungafani naloko okubhalwe phansi kwidocket yabona so omunye ukuthi nje liphele kuthiwa nje cha thina lento enisibizele yona siyazi kube yimanje ethuthi lecala liphele ngiyalidismiss ayikho lento le ngoba ubufakazi benu abuhlangane yonke lento kusuke sekusebenza sona isichitho sokuhlakaza yonke lento ngoba phela icourt isebenza ngento ebhalwe phansi mawusho wena ukuthi ngomhla ka20 bani ngelanga elithile isikhathi esithile ubani wakabani wagwaza ubani mase ufika ngakusasa sewuyakhuluma ukuthi hayi akamgwazanga lo wenza ukuthi yabo sokushuthi sodlala ngama resource westate so inkantolo kumele idismiss lecala so ngoba wena nishawo umuthi ukuthi into yena ayisahlangani senicika ngisho imanje nicika wonke umuntu so into yenu vele kuthiwa cha lelicala liphela noma wena bakukhiphe sowuvalelo sewugwetshiwe wenze appeal mhlawumbe noma nje vele kuthiwe cha uyamuntu akeni imdonse nimbuyise la ke sikhulume kahle into yakhe asiboni sese kugijima umuthi nalapha ukhishwe lapha kuthiwa kuyabhekwa lento yakho kuthiwa ithinte bese uboshelwe yona siboni kahle kahle la ngcono uye ngasekhaya sizokubona soloku ufika mhlawumbe uattenda wenzeni lona gcina kube into ephelayo yabo kuyadependa nje ukuthi isimo salapho suke sihamba kanjani okay asijuleke njengamanje uma ngithi asijule ngithi mina ukhona yini into yokuthi umuntu usegwetshiwe kodwa njengamanje futhi angazi ugwetshile mhlawumbe into angayazi ikhona yini imizamo ngokumuthi ethi lo muntu usengaphuma yebo baba ngasho ngithi khona futhi nakhona sisuke sijula lapho ngoba umuntu mayesegwetshiwe angithi lethe nje kugwetshwe umfowenu
mhlawumbe sewuthathile 5 years mhlawumbe bamuphe 15 noma 20 thina sesithi engale nama connection ekufanele kenzeke yena engaphakathi ukuthi sithole isidoda sakhe nafanele ayisize ngale ngaphakathi ayisize avalele le sidoda sakhe entweni siphume le sidoda size ngaphandle thina sisimixa nomunye umuthi bese siya kwenye inkuku esuka ifukamela hayi inkuku emnyama sifuna nje noma umuphi umbala simixe le sidoda sakhe nalomuthi inkuku angithi iyaphuma ishiya amaqanda yele iyofuna ukudla enzeni thina bese sithele lo muthi ke sumixe na le sidoda la suvuvuzele emaqandeni ibuye le yankuku izohlala la phekwala maqanda ifukamela ngesikhathi seyiphuma namachwane la angithi amachwane a breaker le cage asuke efakwe kuyona ngesikhathi breaker le cage wena uzophuma lapha ejele la usuke uvalelwe khona ila uzo appointwa khona kuthiwe cha lo nomuntu akaphuma but kusuke kunomuthi omunye owenzayo ukuthi wena nje ufika umkhombe umuntu eselapha esehleli lapha ezitulweni esezoqula icala wena usebenzisa umuntu wakubo ugcoba la emnweni umkhombe uthi wena namhlanje uyaphuma lapha ejele so ngesikhathi sazoqula icala so kuningi okwenzekayo so kushuthi iprocess eqala mhla egwetshwa no la sengichaza izinto ezithiwe ehlukene lo osuke segwetshiwe sisebenza le ndlela sisithola isidoda sakhe bese kuthi khona umuthi umuntu osuke sa attenda esazobingelela noma esazokwenzana wena usebenzisa njengomuntu wakubo ufika umkhombe nje esebizwa esiya lapha uyogibela lapha eseukhuluma icala lakhe wena uhleli nje la emabhentshini uyamkhoma uthi wena namhlanje ngibuyela nawe ekhaya futhi kuzoba kanjalo so kuyahluka njoba ngisho ukuthi kuya ngecala ukuthi li risk kangakanani but kuya nangemithi yakhona ukuthi leli cala leli ofuna ukushaya likwe high risk kangakanani. Okay, let's say ukhuluma ke ngifuna sibili lapha umukhuluma ngesidoda ukuthi siya collectwa isidoda siyofaka umuthi nenkukhu kanjani ukusuka lapho ithatha isikhathi singakanani process yokuthi ke akwenzeke ukuthi ephume mhlawumbe inkukhu misi uchamiselele. Ya ngithi inkukhu ihlala 21 days kahle emaqandeni. Okay. Kuya ngesizini mawuthi sehlobo kuba kuyashesha. Makusebusika ke ngadlula ku21 ye ko 30 or 25 kuya ngokuthi iwayeda ngithi amaqanda kumele afudumane. So yona ngesikhathi lo muthi uthelwe la isuka ifukamele nalomuthi lo. Umuthi uyasebenza emfihlakalweni uhleli phe kwalamaqanda la. So ngesikhathi lenkuku lamachwane eqhofoza lamaqanda evula ephuma kule cage. So nomuthi usebenza automatically ukuthi uyokhipha wena kule cage osukuvalelwe yona kule osukugwetshwe kuyona. So nawe nje bazokuappoint abathi cha lento esibona la yikho la sesibuye sathi ukucubungula kahle lento ayikho le awuphumi uye ngasekhaya. So into eyenzakalayo abanye kube ngathi magic noma yini but into ekhona nje eyenzakalayo kushuthi kusukujulwa ngempela ke lapho mhlambe uyena umuntu okusuke ukusetshenzwa yena ephakathi ejele ikhona yini into ethi kusuke yidla naye ngaphakathi mhlambe iziphi izinto kumele ezenze ukuzila izinto ezithize mhlambe yini ayenzayo yena. Kunabantu sotoba basejele namhlanje abathathelwa insila zabo uthola ukuthi usejele mhlambe uboshiswe umamncane wakhe u step mother bese sithatha impahla zakhe so siyoyibhila kuthiwa ngesizulu kuyibhila kuyigqiba lapha phansi bese bafakelwa imithi ukuthi la aboshwe khona angaphinda aphuma. Uthola ukuthi lo muntu akatholi ngisho ibheli until azagwetshwe noma esegwetshiwe uthothi uboshelwe into engekho bavele bamhlabe ngeminyaka emikhulu ethe sengaphakathi aphinde enze icala baphinde bamhlabe ngesinye isigwebo. Lo muntu usuke kunomuntu oboshelwe into engekho ushaya umuntu ngempama ahlala 10 years ejele ngempama nje yodwa noma ukuthi assault ngisho kanjalo. So uthi uzohlala iminyaka usuke ephendulelwe lo muntu umuntu uthi mase kufanele iqulu nje icala lakhe kuvele kube neziphithiphithi nje
kube into engacaci ne-magistrate nayo noma nalo ophethe amacala alihlehlisa icala lakhe ngo2 years wonke athi liyoqulwa ngalo wanyaka. So izinto ezenzakalayo lezo ezenziwa yithi thina belaphi nokuthi umuntu simkhulule futhi kulawo maketango into eyenziwa yithi. So kuyenzeka vele umuntu ethe sengaphakathi kube nzima ukuthi aphume, but imithi eminye noma ngeke ngibeke phela kodwa iyafinyelela kwabanye abantu khona ngaphakathi besejele. So bakwazi ukuthi basebenzise leyo mithi esuka ifuneka, okanye makungenjalo kuba yingubo zakhe ezingenayo, ezinye ziyathathwa zinensila ayinikeza ilunga lomndeni zihambe ziyosetshenzwa isetshenzwe khishwe leyo nsila yakhe mawukuthi umuntu wavala ukuthi angasaphuma ejele, isetshenzwa le ngubo ade egqokile eyinensila bese anikwe ezinye ingubo azozigqoka ngaphakathi. So kuningi nje okwenzakalayo, just ukuthi ke umthetho wethu uqinile wase South Africa, but gcina kwenzeka nje mangabeka kanjalo. Angikubambe la ngithi mina ukhulume ngowesilisa ukuthi uwenza i-masturbation ukuze mhlambe kuthathe lawo ma-sperms asetshenziswe. Now my question is, kwenzakalani kuwesifazane yena ke osegwetshiwe mara uyafisa naye ukuthi ayithole lenkukhu kumele ifukamele lamaqanda? Iyafana lento Sotoba, ayinami ladlala ngo-number 8 lapha phakathi. Yebo, naye kumele adlale ngo-number 8 noma adlale ngalento yokuDJ. DJ lapha. Athinta ama-final lapha. Khona into ezophuma le. Yiyo lesifunayo le. Wasikhathi edlala ama-final lapha bejabula ababukeli ukuthi nangedlala uDJ. Wadlala. Uyadlala uthinta kahle lapha, thinte kahle. Konke ezaphuma lezaphuma yiyo ke lefunakala. Ngoba phela kukhona indlela zokuthi nawe uyijabulise uwedwa. So ukuze kuphume le yanto lesuka ikunikeza inkinga yiyo lesuka ifuneka kahle ukuthi sikwazi ukuthi sisebenzise bese ke uyaphuma ngaphakathi. So futhi nase umuntu engimthanda kakhulu awolo usuke ephume ngebheli lo uyolula kakhulu wathi kwakunika ibheli kwathiwa wena unebheli uzoba la ngaphandle, hawo sikuthanda kakhulu wena. Ufana umuntu vele ongasekho ejele sesikuthintela lapha nalapha uhambe uyecaleni umvakalo kwindaba yakho kuthiwe indoda sibona icala la ayiphele lento. So into enjalo nje. Ngifuna ukuye emthethweni namhlanje ke ngokwamaphoyisa. Amaphoyisa mfethu ikhona into ethi nawo ayadinga mhlambe izinto zokuthi since enza lo msebenzi ayiqinise. Ngibala bonke nje imantshi amaphoyisa, even ukubala nje phakathi abantu abasebenza ngomthetho mfethu. Zikhona yini izinto nabo abayidingayo ukuyivikela emsebenzini yabo? Thola ukuthi uyazi ukuthi uyiphoyisa elihluphayo and igebengu seyifuna wena because ziyazi ukuthi ufuna zona. Yebo Sotobe, kuyenzeka lokho. Amaphoyisa amaningi asenamabhande aqinile kahle kahle. Anawo amabhande ngoba abonile mawuyiphoyisa uyemsebenzini usukuyo uvukela izingane zakho. So umuntu ophilayo osuke yosebenza. So uyi-threat isigebengwini obvious. Masibona wena isigebengu siyabo ukuthi nangi lo uzongifaka ejele. So obvious isigebengu sohlala si-against wena. So wena yini uyisebenzisayo ukuthi isigebengu noma sikubona singaboni le aphoyisa leli noma makukhona into esifisa ukuyenza kuwena isigebengu kungenzeki ngalendlela esifisa ngayo, noma sekuthiwa ke nina nihamba namaphoyisa no20 niyofuna isigebengu wena ngavele kudubuleke wena wedwa nje abantu bo20. So yini wena oyivikela ngayo? So mawuyiphoyisa ke kunezinto okumele uzenze. Ube yiphoyisa elinesithunzi mawukuthi ke uyavela nawe usabeke ukwazi ukuthi ubophe igebengu eziwu5 uwedwa uthi ne-promotion uyiphoyisa nje uhamba wedwa nje mawuthi indoda one side ungathi uthi indoda vele isigebengu sikufunqela isibhakela uphethe isibhamu. Izinto ezenzakala amaphoyisa amanye awanasithunzi elinye ulubona ukuthi lo ngeke angibophe ngisho sekhala iginqa. Iphoyisa le alinasithunzi. Iphoyisa lithi usho nokusho ukuthi cha hayi phoyisa ngeke uzungibophe mina.
khona iphoyisa olibonayo lihamba nje uthi lo baba lo noma ngabe uphethe AK47 ngeke azangibophe ngingaphethe lo ngenxa ukuthi akanaso isithunzi sokuthi iphoyisa so kunezinto ezenziwayo nawe uyiphoyisa ungathi nje ubusuyiphoyisa bese ubothi mawufaka uniform abantu bazokusaba ushawa ngempama nayo le uniform yakho waqazule ngempama uphethe isibhamu sina lesibhamu somthetho ngeke uvele udubule umuntu noma kanjani sinama restrictions ekumele uhambe ngawo uma udubule phezulu kumele kodwa impama seyifakile ungenele phakathi yangena yagamanxa futhi so kunezinto nawe ekumele ube nazo uyiphoyisa sometimes kunokuthi nivalile kwi roadblock mangiza mina ngemoto yami ngiyazi ngiphethe into ezishisayo la emotweni nase ngizofika ngakweni vele uphiswe uchama uyongena ehlathini ngidlule mina mase ngidlulile sozobuya so ziyaxosha lezi ngihamba nazo sithi shifter la noma mase ngizovela uphathe ubuthongo uzele khona uphethe icamera le ushuthile uthi liyasemga uzele khona lapha so namaphoyisa amaningi esesiwazamile lapha nalapho uthi abe nazo izinto zokuqina ukuthi mawukuthi khona izimo enjalo angabe umuntu useyalala nje ephethe icamera akwazi na ukuthi abambe igebengu lezi esuke ifuneka so ungabe iphoyisa elinteke nje eliweak elixoshwa intelezi encane nje uphume ngaphandle so izinto general kufanele ngabe even othisha nabo othisha khona othisha abangenasithunzi yabo makwangena nje eclassini ingane evele ibanga umsindo ekade ungekho umsindo yabo so lo thisha lo kahle kahle uthisha ngoba unama qualifications but akana dignity ilahlekile dignity isithunzi asikho if you check i background yakhe ayikho into emba enzile isithunzi isidima esingekho kuyena yabo azodelelwa na ingane encane vele ifela amathe phambi kwakhe uthisha ngisimo sokuthi abantwana bethu banama right uthisha akwazi ukuthi enze noma kanjani pheke umntwana but mawungena uthi akuthuli iclass ukuthi inya yabo khona vele athi vele zihleke zibanga umsindo mo yabo engathi manje lothisha mhlawumbe uPopeye kahle so isithunzi mawumuntu nje sibalekile ezwele zamadoda khona amadoda nawo abona angenasithunzi mawufika kwakhe le ndoda ngathi iyona ilasponela ikhadi uyahlushwa ngakhona but umnumzana sebizwa ngosibu ubizwa ngosipha kodwa yikwakhe la ubaba so isithunzi nanombani uyasidinga sesingakhulumi ngamaphoyisa kuphela singakhulumi mhlambe ke ngothisha but if umuntu uphila nabantu isithunzi into ekufanele kube nayo njengoba ubaba ekhaya uyinhloko fanele ube nesithunzi mase ulubekile igama wathi lokho akwenzeki whether noma ngabe right noma ngabe wrong fanele kube njalo njengoba kusho wena uyindoda ngavele nje kuthulakale kuthiwa mawuthi evalana umnyango kuthiwa wena uboni na uvale ngani so izinto ezenzakalayo lezi emakhaya just ukuthi omama bayazifihla lezo zinto makhona abantu bokuhamba but mase sebesele bodwa kuyenzeka lokho Dr. Malinga ngiyafuna ukuyithola le uma ngidlula kancane ukuthi mfethu abantu abaningi banokubuza isikhafulo nami lise inkinga lelo gama kulona khuluma dluzi hey man endaba ngikubambe ngobhongwane lizovuka le ndaba le isukumisa izinto ezilele masikhuluma ngesikhafulo sotobe sikhuluma ngomuthi oyinkinga emthini yonke eke yaba khona eAfrika lo muthi lo avisunzima ngizoyibeka nje ibe sobala lento if usikhuluma ngesikhafulo sikhuluma ngomuthi osukusetshenziswa umuntu ukuthi abuyise umuntu wakhe mawubuyisa umuntu wakho kunezinto ezidingakalayo before mina uzothatha isikhafulo kumina kunezinto engidingayo kuwe kuqala awukwazi sotoba ukusebenzisa isikhafulo unesichitho first inkinga yokuqala le uyasebenzisa isikhafulo umkhafulo umuntu wakho uthi ngifuna usotobe abuyeze kumina azizwe ngikhumbula azizwe ngithanda simsuse le usotobe isikhafulo afike kube ukubona ubuso bakho nje ukuthi xhifi lento ade ikhumbula kuwena usenyanyiswa lesi sichithe sikuwena
mawunesilwane awukwazi ukusenza isikhafulo. Kunabantu sotobe abafike kumina uthi uzofuna isikhafulo. Mawufuna isikhafulo enyangeni qala uhlole. You better ukuthi uconsult first. Ucheke wena ubuwena ukuthi njengoba ufuna isikhafulo sizokusebenzela yini. Awukwazi ukuthatha isikhafulo usisebenzisa sotobe nesilwane. Uhlala ulalwa isilwane day and night. But wena ufuna ukuthatha isikhafulo usithumele kumuntu ukuthi abuye eze kuwena. Lo muntu uhanjiswa ukuthi kuwena unesilwane. Maye kubuka uyacikeka unesichitho uyamdina nje automatically ungavulanga mlomo ungasho ngolutho uyakunyanya. Omunye uhanjiswa ukuthi kuwena ukhuluma kakhulu umlomo wakho ula. So even kwenzeka into encane wena pepe umkhumbuza indaba ya 2010 ukuthi wena ngathola imessage yentombi in efonini yakho. Indoda iyacikeka iziphuma ngomnyango. Uhambe wena uyofuna isikhafulo kumali ngakunika isikhafulo. Ibuye indoda uqale phansi. Iphuma. So isikhafulo umuntu okhona. But usebenza ngokuthi wena unjani umzimba wakho. Mawusithuma une connection engakanani nomuthi. Ngoba kunomuntu okafike kumina esehambile athi ngiye kamhlabeli ngana ngaya kubana babale le inyanga edumile. Athi ngiye kubani ngimtshela mina ungangitshela ngaleyo nto. Bengingekho mawuhamba lapho. Ukuthi ukhokhe 15,000 kwangenzeka lokho akukona kwami lokho. Yeah. Mina ngifuna ukukuhlola kuqala. Ngicheke wena situation yakho ukuthi uyadeserve ukuthi ungaphatha isichitho. Isikhafulo I mean. Usezingene elifanele nokuthi ungaphatha isikhafulo. Sizokusebenzela yini? Omunye afike ngenkani yakhe athi mina ngifuna isichitho. Isikhafulo I mean. Sengisebenzise kakhulu isikhafulo somfula singisebenzelanga solwandle yabo like bakufika umuntu ese-right manje kuwena. Ukuthi lesi ngisebenzise nalesi shiswa and isikhafulo esenziwa usotoba asifani nesami. Yeah. Indlela esihlanganise ngayo imithi ayifani. Yeah. So kuya ngokuhluka ukuthi ke kahle kwenziwa kanjani but isikhafulo umuntu okhona. So usually sebenzisa izizwe. Okay. Izizwe umuthi oke waduma ngaphambilini. Lo buhayizisa abantu ukuthi umuntu ahayize eze kuwena. So lo muthi lo owaze wajika laba abasebenzisa inkolo yasentshonalanga basebetha amadimoni. If ungalandela kahle into zeBhayibheli ezikhuluma ngamadimoni basuke bekhuluma ngezizwe lababantu. Not amadimoni lawo ekuthiwa ke yilabo abasizalayo basuke sebeshonile. Yeah. But leyo sekuyinkulumo yangelinye ilanga. But thina idimoni siyalikhanda thina self. Wamasikhanda izizwe sikhanda suke sihlanganise izilwane. Singathatha ibhubesi sithatha lezilwane ezigijima kakhulu sithatha ingwe sithatha ibhubesi sithatha ihashi sithatha ini siyayimixa lezilwane ngendlela yethu bese seyimixiwe bese kuba nemithi yakhona esuka ihlanganisiwe. Kusuke khona ngishamalanda ilando libone lihlale einkomeni. Kunemithi eminingi amahoza yini obani ngeke ibizeke la. Sihlanganise leyo mithi bese ke ifakwe esigubhini. Bese mhlawumbe iswe ethuneni for example. Siyise ethuneni lomuntu esasimazi ukuthi wayenolaka. Wayethetha futhi into mayifuna beyenzeka. Sisithathe lesigubhu siyosifaka ethuneni lakhe phezulu. Sisiyeke lesigubhu sihlala izinsuku mhlawumbe ezu7. Bese ngosuku lesi7 siyabuya siyosilanda lesigubhu. Sesiphethe leyo nkukhu mhlawumbe emnyama siphethe nani nalogo nani. Sesiyasihlabela siyamvusa nalomuntu kahle sithwebula naye ukuthi angene la esigubhini. Bese lo muntu lo siyomsebenzisa makufika noma ubani ofika khona la ekhaya uthi ufuna ulahlekelwa indoda ufuna ibuye sesimchathazela la kulesi sigubhu. Siqale sikhuluma naso ukuthi hey madoda amakhulu nangi phela usibani bani uthi ufuna nemsebenzela nomlandela ubani wakabani bese siyamthululela lo muthi bese hamba nawo. Maye ushisa lapho uzotshela na ukuthi madoda amakhulu ngilandeleni ubani wakabani. So lapho mayesethumela lezizwe
yize kufanele ziyolanda lo muntu akuzona ke lezi ayihayizisa umuntu kudala mayihayiza bamlandele ngemuva baze bambothe uyongena phi mabefika wena unqunu uyashisa izinto la bafike bangenele ngenduku phela into eyagcina izizwe seyiyekwa ukuthi mawukhafula intombi beyisuka le ihamba ihayiza noma ngathiwa mhlawumbe ke wena usolundi yona kaNongoma izohamba ngonyawo until izingene kuwena laba abadala bese bazike bese bengasali ukubeyibamba bamiyeka nje baloku bemlandela kancane boze bafike la yakhona la wena bekuthola kahle usashisa into zakho la usambiza hey wozala sibanibane ngiyakufuna manje immediately ngena nje nabadala bayangena sebephethe induku sezokhala la kuwe ngoba phela umthakathi so manje zizo sezisetshenziswa azisalwe ngaleyo ndlela sezukubamba nje ngendlela ukuthi manje buya so bese kwenzeka ukuthi ukhafula umuntu kanti uqinile yena moshaya isikhafulo siyadlula siye komunye siyofuna enye ex yakho ubone ufonelwa enye ex yakho kodwa bowukhafula omunye umuntu so uqina kwalowo muntu ke so kuya ngokuhluka but into esebenzayo kakhulu manje izizwe modern ikhafulo zasolwandle zamanzi olwandle ezinye abasezwe abantu banenkani labantu sebefuna into epowerful ezokwazi ukuthi imgijimise imlande so nalapho kusuke kunesilwane esithize esuke sisebenza mhlawumbe ungazothuka ngeprice ukuthi lesi sikhafulo sangathi siyanyukela nje ngeprice hayi ukuthi sinyukela ngoba kuyini kusuke kuyilesi silwane esisetshenzisiwe lapho ngaphandle ke masukuhlula ke nawe singakusebenzeli ngesimo sokuthi kunenye icondition wena obhekene nayo so mhlawumbe wakhipha ingane awuzange ugezwe mhlawumbe kuningi ongabhekana nako mhlawumbe unesichitho kumbe unesilwane izigcina zingakusebenzeli izinto mhlawumbe umuthi mekwa uphatha ngesandla uyafa immediately ufika kuwena so umunye azathi ayimkhulu mina ngathi ngenzelwa wena noma yini kusuye abanye bebalekela izinto mekwaphatha umuthi nje umuthi uvela ufe so kuyenzeka kwenziwe wena kuyenzeka but uma ngizosebenzisa isigubhu but kunensila ezakho wena umuntu osukhafula lo muntu ekufaka ngibe nazo mhlawumbe mina ngingasebenzisa isithombe sakhe ukumkhafula but kune connection efaya ngiyenze kunina nobabili or else kushuthi mina kumele ngilaphe wena ukuthi umuthi ukusebenzela ukuze uzokwazi ukuyikhafulela ikhona imithi ekwazi ukuthi inyanga ikwenzela kufana nezichitho nje mawuthi ufuna ukuthi inyanga ikuhlukanisele labo bantu abazona ukuyenzeka mawunezithombe zabo babili uyihlanganise akusize lo muntu but ke isichitho mina ngiyanqena ukusenza ngegaba ezithile noma ngezathu ezithile ukuthi ngicina nami ngibuye ngingasenzi ngesikhathi ukuthi usukubhizi isichitho sifuna umuntu ongekho busy ozoloku esibhizi ethumelana nezichitho so that way umuntu kube ngcono ukuthi azenzele but ezinye izinto umuntu oyinyanga uyakwazi ukukusiza ukwenza lo yebo uyini udumba kaSibumbu udumba kaSibumbu umuthi baba so abanye bathi unyawo lendlovu kodwa mawubuka ngathi uyisibumbu mawusazi ngempela isibumbu mawuphethe uyawubona ukuthi ayiphela isibumbu lesi but unyawo lendlovu ngokukhohlakala kwabantu ke base bewushintsha bawenza ngendlela ukuthi kubo udumba kaSibumbu umuthi othi mawuthinta umuntu lo sukunentshisekelo yokulala nayo noma unenhloso yokuthi umbathe naye embedeni osetshenziswa kuba ibhodlela ngophethe nje nawe kulapha esikhwameni ngabe ngiyakubonisa uhamba wedwa phela awusibonise sotobe ukhona umuthi owuphathayo oba ngebhodlela lo muthi lo ucaba la itoto yakho ngaphambili ucabe nje la kuwena ukhipha igazi lingene kuleli bhodlela bese uyawushuza lo muthi makhona umuntu ofisa ukulala naye uyawugcoba la esandleni noma ungagcoba bese ubeka ishumi la noma u10 rand ugcobe nalo bese unike lo muntu yazi abafazi bayithanda imali wathi nje wayithatha leyo mali kuba nalento le ukuthi eze uthi cha lo muntu engathi ngamgunya ngathi angakudla usuke ekhalela enama cravings wakho ukuthi lo muntu lo ngathi ngamsobozela
so even ekuma period utshelo yena ukuthi nguma period yezwa uqale ukuthi usesho kanjani usebanjwe ilento so uma imbamba kusuke kudlala le yanto yabo le isuke ilumpela angakwazi ngishukuma azagoqa umlenze ukuthi manje ufuna kube khona into engenayo futhi the reason why ufake leligazi awenzela ukuthi angathi mayeba on afuna ukuyolala nomuntu wakhe leligazi leli lenze afune leli lakho angayofuna angathi mezizwa afone indoda yakhe phepha kuphi ngeza manje lotho ozala kimi phela mina okugcobile phela fanele suke eze kuwena so uDumba Sibumbu into enjalo ke so lo muntu wakhona kodwa uyakwazi ukulapha labantu uthothi unesifo sokuba mhlawumbe nemlenze emkhulu umuntu senomlenze ongathi owendlovu khona isifo esinjalo esiphethe abantu kakhulu but lo muntu uyakwazi uyivice versa uyakwazi ukwenza lokho but umuntu engawuphasisa uDumba Sibumbu ngoba usufana nomuntu orapeayo kahle kahle so ngawuphasisa ukuthi usetshenziswe mhlawumbe labo uthothi ukhona usise usekukhuthuzile la isikhwameni uhlale ecela ama airtime ama data ucela yonke lento uyakudla ngisho ukuthi setha kuphela unyaka ukudla imali mawuthi phela hoza la endlini umuntu abike ibiba neboza athi hayi lokho hayi abike lokho so uyabotho lo kahle kahle ufuna le mali yami so nawe sekuyi challenge ukuthi fanele uthole lo Dumba Sibumbu uthathe kuyomkhatha ngoba manje udlala ngawe phela uthatha inkomo zakini uyozidla nje mala fanele nawe kube khona ukuthola but umuthi osaku rape noma umrape ngendlela ukuthi uyena oyizele phela ngoba uyena osuke ifunela but uyazi wona deep down ukuthi impoqo yamphoqa ngoba nawe into osuke uyifuna but kuwe ukuthi ke umuntu lento beyisetshenziswa kakhulu kazi abantu bakudala amakhehla uthothi intombi isimqomile uyazi ke intombi zakudala bezinokaradi mase kufake kumbathwe fanele kuliwe kuqala kukhahle lokufa inkomishi so lo muntu wenza nje ukuthi kungafi inkomishi kungafi plate uyamgcoba umuntu ayisondelele kuyena bese liqhume 18 khale phakathi yebo soto ushuthi uDumba lo uhamba ibanga elincane ne awuhambi ibanga elide uhamba ibanga elide phela ngoba usuke kwenzeka lento osuke uyifuna ukuthi wena kwenzeka lento osuke uyifisa ukuthi yenzeke ngaleso sikhathi kodwa umuthi wona engawuphasisa ukuthi usetshenziswa abantwana ngoba bazogcina begcoba nabantu abarong kodwa nje umuthi okhona otholakalayo osebenzayo futhi but uba right ke uma ukuthi umshadikazi nomuntu oshadile ushuthi akasafuna ukuthi bahlangane embedeni mhlawumbe umunye uselala abhekele yadonsa ingubo nomunye songathatha kumgcobe bese uyabukela uNkulunkulu enza umsebenzi wakhe emva kwalokho uzombona sekuyibuyela yena so awukhandelwanga kahle kahle ukuthi kureshwane ukhandelwe kona ukuthi mawubona eminye imizwa yomunye ithi short left umgcobe nomeselele embathile wabheka le uzophenduka abuye alontuza asubmit manje lento yenzeka isikhashana noma mhlambe into eba permanent no ayibi permanent into yangaleso sikhathi leyo baba so into yangaleso sikhathi ngoba uyamgcoba ulale naye then emva kwaloko kuyaphela but if engafunanga ukulala nawe isibumbu lesi siyaphuma shuthi siyadumba njoba kuthiwa uDumba kaSibumbu siyadumba kube ngathi sifuna ukuphuma ungaza yojova futhi awubuye esibhedlela if engafunanga ukulala nawe njoba usuke wena ufake legazi lepipi lakho usuke ezolashwa yilona ukuthi file ingene kuyena bese asinda okay mfethu ino ngizwakala ngiyithola kodwa khona la ngisazobuyela khona emuva kodwa ngizobuyela after mfethu ngilaphana mfethu ukuthi bakhona abanye abantu abangaqondi ukubethela ukuthi kuyini mhlawumbe sebezwile ukuthi kuyabethelwa ngezizwe kuyabethelwa mhlawumbe ngeyigubhu kodwa ngifuna ukubuza ukuthi umuntu uyakwazi ukubethela ngaye umuntu nje osedlulile emhlabeni yebo Sotobe umbuzo wakho ngiyawuthanda siyakwazi ukubethela ngomuntu
Okay. ongasekho emhlabeni. Okay. Kodwa lo muntu ubonwa umuntu osuke eze ngomqondo wokuganga kulowo muzi. Ngamafuphi nje ukhona umuzi esake sawubethela kaMashu ika age lapha noma lapho into esindala. Ubaba nje bene tuck shop edayisa but bebeqhekeza njalo. So until size simkhandele lo muthi sambethelela ngawo. So but sabethela ngeNdiya lapho ubethela noma ingane. Ungasenza umuntu wakini but iNdiya mina ngilithanda ngoba liyalwa kakhulukazi. So ngeke ngathanda ukusebenzisa abantu bangapha ngithande lona. Ngoba laba bhaxa kakhulu angithi umuntu uyamnika into afuna ayisebenzise mawufuna ashaya impama nje kuphela uqhumisa impama. So mawufuna umnikeza imvubu mawuthanda uzoba darabha ngemvubu. Mawufuna umuyisa umnika udonkana umnika udonkana ukuthi yiwaza sebenza ngawo la ekhaya. So lapho siyethuneni vele sifaka isigubhu senze yonke iprocess yakhona sifake naleyo nto ofuna ayisebenzise. Mawufuna asebenzise uswazi sofaka uswazi simtshela umsebenzi wakhe yini. Umuntu oze la ekhaya uzoganga wena udila naye ngoba lapha eIndia belikhuluma lisho ukuthi ha lo muntu omfuna akekho kodwa belikhuluma ngesifanakalo. Mawuqhuba ngenkana hayi siyakhala sinamathamo. So umuntu lo esasimenzele waze wathi asize sizoyikhipha lento ngoba besevele bese kuhlala eqhuma induku lapha egcikini ngoba usukubethele ngoba usuke sewukhathela. So uyakwazi ukubethela ke noma isibaya ubethele ngayo lo muntu ongasekho noma usebenze nje isipoko noma lelo ndiya kube yile lizogada lapha ekhaya. So ku depend ukuthi wena ufuna ukubethela ini. But indawo ekuyindawo nje esuke inabantwana isikhathi esiningi leso sibethelo siba ingozi ngesimo sokuthi kusuke sekuphila umuntu ongasekho phela umnikeza isikhathi na uthi ngo9 ebusuku uyafika ngo9 uyafika mawuthi ahambe ngo6 ekseni uhamba ngo6 into esebenza ebusuku kuphela isecurity kahle kahle leli lingaholi wana kuphela into yenza uhlala ushisa inyama nje la egcikini. So indlela naye adla ngayo ushisa inyama ebovu wenze nesibindi kanjalo indlela ukuthi le spirit sidla ngayo ngoba kusuke kuyispirit esuke sesitshalwe la ekhaya egcikeni ukuthi siyasebenza. Oh manje ngifuna ukuthola umuthi nagcina senikhipha lento. Yebo baba. Nikhipha ngasiphi isizathu? Isizathu esayikhipha ngaso ngoba ngishilo ukuthi asifake umdabu waseNdiya. Okay. Ngoba lapha bekuyindawo bese kuyindawo yokugqekezwa. So kusho ukuthi bese umuntu bese ibonakele emphakathini. Ngoba le India belivulela ngempama. Mawufikile nje umuntu ozongathi uzoganga ngoba into bebeyihlupha bebeqhekeza bathatha izinto fanele aqale phansi astokhe enzini. So manje le India belibhaxa yonke lona ngoba abantu abebentshontsha now and then. So abantu ekwangathi bamfikisa endaweni noma bebengayifuni into akade yenza. So sabethela ngaso ke lesipoko lesendiya. Savulela induku until kuze ukuthi naye phela bengasalala ngoba bese nama threats awatholayo. Ngoba phela impama lapha vele uyavuvukala impela. So impama ngempela. Impama phela hayi ukuthi kukhulunywa ngento engekho sokuyimpama. So kuningi okwenzakele kwaze kwacaca ukuthi naye wabona ukuthi cha madoda nibethelile lokho bengikufuna ngikubonile but ngeke ingapheki kwamandla. So yena bimhlupha ngani? That's my word. So yena ibingamhluphi kangako. Angisho lento isuka ifako uwe soto. Uyayitshela ukuthi la umsebenzi wakho wenza ukuthi nokuthi ushaya impama kuphela. Uvulela impama kuphela. So ukuvulela kwakho impama bese kukubi ngoba bingena shuthi impama iviki neviki. Beyithola lempama. So sekugcina sekwama threat abheke kuye. So uyazi njenganomuntu mekuthakatha soto mengakhona ukukuthakatha uyazi ukuthi ugcine sebuya esefuna ukuconfront ukuthi wena nesimo sokuthi awuthakatheki wena. Manje imake mfethu. Manje lempama le isebenza ukubethela kuphela noma mhlawumbe lethe mhlawumbe umuntu uyangibhayizisa emsebenzini ngaba nanje impama ingabe no sotoba ngeke ke lapho. So lento kusuke into esuke kuvusa umuntu ukuthi ayogada ekhaya. So awukwazi ukuthi uyivusele emuntwini.
no mhlawumbe Bese songamenzela mhlawumbe umuntu ongibhayizelayo mhlawumbe nje ngokwami nje ngivele ngithi hey shona khona ethi impama no ngeke lapho sotoba into osungazi uyenze mhlawumbe yizo ukuthi kube khona imithi oyithuma kuyena ke sekungadepend ukuthi ufuna kube njani but isipoko leso si right ekubetheleni mawukuthi ugadi ikhaya kushuthi kahle kahle ukubethela ngesipuki lokho ukhuluma ngayo yebo usukubethela ngumuntu ongasekho emhlabeni ukubethela nje ngayo ukuthi akavuka ngalali lapha ethuneni akagade la mawukuthi ubethele mhlawumntshontshelwe uyinkomo kakhulu uyakwazi ukuthi uvuse lo muntu kodwa mawukuthi ile inkomo ezintshontshwa ekhaya kunabantu abantshontsha inkomo manje abafika ekhaya baphethe ibhame ezinkulu umuntu ame lapha bagade yonke iminyango bese bahulula inkomo so mawubethela ngaleso sipoki impela ekhaya ngeke baze balunge lezo ibhamu zosala phansi impela ngoba sizohlelela ngempama kuzobe kuqhuma nje ulabhapha kuphela yebo baba Malo lapha unenkosi phakathi ushaya into ethule nawushaya vele nokuchama ungachama khona lapho ngoba uzukushaya into engaphili vele emhlabeni so lapho kusuke kusebenza ubuchule obuningi kakhulu sotobe kunobuchule obuningi obusebenziswayo kodwa ngikona nje ukuvusa umuntu kuphela kukho okunye Malinga ndoda yini leli phondo lakho yini le hayi shiya leli phondo lakho njalo uma ukhuluma nami hlezi ulibambe lubrasha alisali lo lisala la iduzana alisali lo kwenziwa yini lunani leli phondo Malinga hayi lishiye leli phondo sotoba lishiye leli phondo yebo sotoba leli phondo alusebenzi nje against i podcast ukuthi ababuka abantu lapha no abantu bayasithanda sotoba into engiyibonile abanye nengihlangana nabo nje face to face bajabulela uhlelo lethu bathi cha siyajabula siyasizakala niyasiluleka psychologically nangane nje kuningi sikhulumayo okubakhaya so ngicabanga ukuthi nje into esikhuluma kubantu siyabaphilisa although kunabanye ke masikhuluma abanye baphume elontuze angeke siye ngancane njengamanzi vele abanye bazophuma bayeceleni babone lokho yababona amabala so esingeke ke nathi sibaphikise angisho thina nje basuke sikhuluma into esiyaziyo wena mawukhuluma kwakho nawe ofisa ukukhuluma ngendlela yakho so thina siwe singayesikuphikise nawe kusuke kumbono wakho lo but mina ngikujabulela ukuthi abantu abaningi bayakujabulela ukuba khona kwethu bayasizakala futhi because they coming from different places befuna usizo abanye kade befuna ukuhudisa abantu babo bayathumela sibafakela imithi emaphepha kuphi nakuphi bahuda abantu kube mnandi abanye sibawisela induku futhi le isebenza kakhulu kule nsuku siyabawisela nje abantu induku abambelana nabafazi babantu so kuningi nje esikwenza but mina ngokwami ngikubuka abantu they are very happy about ukuthi sikhulume ngezinto ezakhaya yebo soto no mnewethu ngifuna ukuvala ngale hanto leya encane kodwa inkulu mfethu amadoda ahlukumezekile ekhathini eziningi because siwona abukeka njenge source of income uyangeza ukuthi ngithini Ayanda babuka njenge source of income kodwa ngifuna ukuthola ukuthi ngiwumfoka sibiya kuyenzeka yini nami ngifuna ukuyifaka ecathulweni zokuthi hayi man ngifuna icherry enemali and uma ngiyafisa ukuthi uma ngishela ngivume nayo ibe i source of income sotobe ukhona umuntu onjalo oattract abantu abanemali abantu abaningi bawufunile lo muthi mina alright ngingathanda ukukhipha but ngobuye ngokukhiphe ngesizathu esithize abantu abaningi bafila sotobe through indaba okujola nabantu ngoba befuna because of money because of imali omunye umfana omncane ajole nomama omdala ngoba efuna imali only to found ukuthi le mali uyayidla so ukhathele manje lo mama omdala so ufuna ukubaleka so uthola ontanga yini ukhumbula lo mama esikhathi ekuthengela imoto ekwakhela indlu uya investment le yena usemdala uthenga ukuthi wena ubamba lamabela semadala akade encela ingane yabo usuke ekhokhela leyo nto ukhokhela ukuthi yena usemdala
yabo. So ngoba esemdala akasakwazi ukuthi enciphise i-age yakhe abe kule age yakho. So thethwa yena ekunikeza imali ukuthi wena ukhohle ukuthi mdala, enjoy imali. So wena bese uthatha le mali uyoyipha laba upalisa laba abancane bese isuka lapho inkinga no Melo le Rati bonke laba abahluphayo othandu bonke laba. So uthatha le mali ke wena sewuyidla nopalisa. Bese na uyidla le mali ukhohle ukuthi ibuyapi le mali. Phela mawulo uthola le mali noma bekhona opalisa abuyele emva phela uyoshaya uphinde ujabulise uphinde yabo. Bese thina abantu besilisa sibuye silahle leyo balance leyo ukuthi angisakwazi ukubalansisa. Bese lo mama ukhumbula ukuthi unemali, umuntu onemali unawo wonke ama powers, unamandla, angenza noma yini ukuthi ungasurvive. So angakuthumelela ngabantu bakwazi ukuthi bakubulale, bangenzeka noma yini. But yebo umuthi onjalo siyawenza kakhulukazi umuthi ukuthi vele uthandeke khona uhlangana intombi nje labafazi ukuthi uqonywe nje. Wena na ukhulumile nentombazana izinkulumo zakho zibelula. But ke angisho kwakumnandi ukuqonywa kakhulu ungakabi khona izifo kudala, but manje isikhathi samanje sekuyinkinga kuba yisoka. So but ke izinto ezinjalo isasekhona futhi zisenzeka. But mase unenkinga ngicela ungangifaki lapho. Umuthi ngizokunika mothi uyawufuna ukuthi ube nezintombi eziningi, but engikwaziyo mina ama result akhona aba mabi ngesimo sokuthi kuningi. Aphandle kona mase uthi so right so delile so ulindele noma yini sizokufaka inhlanga zakhona. Abantu from UK, from America bayibuka iTRC TV, bayazi Themba podcast, abanye bayafona but bakhala ngokuthi have kukude but information yona inhle. Nisebenza kanjani nabantu bangaphandle? Abantu bangaphandle base ku America khona into ekuthiwa DHL. DHL. Le ukwazi ukuthi ithumela imithi from abantu asinenkinga nabo laba la eAfrica ko Congo, Malawi, because the podcast yethu ihamba everywhere. Yes. So even Mozambique, Swaziland. Nje siyabasiza abantu sotobe kakhulu. Sithumela imithi abanye baseswazini siyayithumela through amatekisi, siyayikhipha nje imithi yethu kakhulu. iDHL yona mhlambe akusibe specific umsebenza kanjani ngayo? Na into efana nePixi. Okay. Into efana nokuthumela nje imithi but kunemqathango ohamba phansi kwayo. Then imithi yakhona kumele ibe fine kakhulu, ifake isitsheni engathi seyipayisi ngoba bavula lapha ba check ukuthi yini. Kube ngathi spice esithize yabo. Kunendlela yakhona yokusebenza ukuthi iparcel alifike lapha eUK. But imithi yethu nje say distributor nje all over ngaphandle indawo esisasokola kuzona ilezi efana nabo Congo la khona nje abanye kade bese Cameroon abala eSouth Africa uningi nje baningi abanye sisahluleka, abanye bashutha ayichathi na driver ama truck shiya abafazi emakhaya sifuna ukubacupha senza kanjani. But abanye siyakwazi ukubathumelela bayithole ngakwi border gate eseduzane nayo, afika aphuma kwiborder athole lezo izitolo uPep lo, afika athathe lelo parcel abuyele ngaphakathi. So ngoba suke sifuna ukuthi iphele lento abantu abagangayo bahambe begibela abafazi babantu benabafazi babo. So suke zama ukulungisa, ngiyazi ukuthi noma ngeke ngiyilungise yonke icountry but nami ngiyangenelela ukuthi kube khona ubulungiswa. Umuntu lo muntu wamthatha phambi kwabantu wathi uyamthanda, fanele kumthathe uhlale naye until kuze kufike isikhathi sokufa. Mfethu uvalelisa utholakala kanjani ama details wakho? Mangivalelisa Sotobe ngizocela ukuphinde ngicizezele lokho okwenziwa abantu. Kunabantu vela engiyangakusho phambili abaskema abantu ngegama lami athi Dr Malinga afakisa abantu imali. So I think nabantu abayithiwa sebebuye kimi basho ukuthi hawu imali ngakufakela nje, ngithi wangifakela kuphi imali, angivezela inamba engingayazi. So ngicela wenze sure ukuthi usukukhuluma nami. Mawungena futhi ku number yami le egcina ngo944 kunesithombe sami nayo baba Sotobe.
Yeah. So futhi ufone ukuconfirm ivoice yami nje iyodwa ayishintshi. So anginayo umuntu ongisebenzelayo mina ongibambela ifoni. Uma ifoni izobanjwa yimina. Mangibusy ngeke ngiyibambe. Ngicezezele la ukuthi laba suke bengifonela ebusuku angiyibambi ifoni ebusuku. Uma ufuna ukufonela mina ungafoni mina ngo12. Ngo9 ngisuke ngene esigodlweni mhlawumbe ngaphuma ke ngabo 4 5. Nokuthi Monday asisasebenzi Monday ne Thursday asisebenzi. Holiday. Yeah, holiday. Angisho ngoba suke skip image ya nationwide. Iyaphela le meet. Kumele siphinde sihlanganise. Iphinde ibuye. So angikwazi ukunikeza umuntu engingayona. So ngisuke ngifuna ukuqinisekisa izinto ezifana nalezo. So sinezinsuku zokusebenza iMonday neThursday asisebenzi. So sihlukanisile indlela zakhona. Mawungena epageni lethu ku TikTok uyakwazi ukubona lapho ukuthi kwenzakalani sisebenza kanjani ukuphi. But ke asisayisebenzisi neappointment. So masikunikeza i-direction or i-location uyafika ngesikhathi sokusebenza kuyasetshenzwa. Abanye bafaka i-appointment athi uyeza ngo9 afike ngo1 so uthola ukuthi manje sesiyaphazamiseka abantu. Yeah, so nenye into edala ukuthi abanye abelaphi bathi mawufaka i-appointment uzofaka imali ngoba usukenzela ukuthi sekukhona sekungakuyena sekuyakuphoqa ukuthi wena usuke uze lapho. So but mina ngifuna imali yakho kumina ungakafiki. Ngicela ufike appointment asisayisebenzisi sewufika first come first serve but ngoba sihlukanisile ukuthi ngomsombuluko siyahlola kuphela ngolesithathu sihambisa abantu emanzini ngomsombuluko usiyahlola futhi manje. Tuesday siyahlola kuphela, Wednesday sihambisa abantu emanzini, Thursday asisebenzi, Friday siyahlola sikhipha imithi, nayi Tuesday sihlola sikhipha imithi, Saturday asiyisa abantu emanzini, Sunday siyaqubula kuphela abasuke bezoqubula beza Sunday futhi sithumela ama-parcel nationwide. Then ke bakhumbula abantu if ungithumelela imali yakho Wednesday ufuna ukuthunyelelwa iparcel ngicela ungangibashushi because abantu benza ukuthi mesefaka imali usezokuhlala ngefoni wangakuthola 2 minutes sekuyinkinga ngathi sobaleke nemali yakhe. Ama-parcel ngokomthetho thina siwathumela ngeSunday but siyakwenzela ifavor sikuthumelele during the week if kune gap. But ungangihlali la entanyeni ukuthi wena ufuna ukuthi ngithumelele iparcel lakho ngenkani. And nenye into engifisa ukuyizwakalisa sibiya sinale ndlela yokuhlola over the phone. So abanye ngize ngababuyisela imali zabo ngesimo sokuthi uthola ukuthi ngibhizi. Ukuhlola efonini akona umsebenzi wami kahle. Ngisuke ngizama ukusiza wena. Fana nako ukuthumela umuthi ngophepha. Thina suke sisebenza esigodlweni masikufakela umuthi ngephepha suke senzela wena ukuthi izinto zakho zibe lula. So abantu basebenzisa leyo advantage ukuthi sengifakile imali yokuhlola kuyena sengifuna ngihlolele manje. Njoba ufaka imali yokuhlola wena kunabantu abahleli ebhentsini ngaphandle abezela ekhaya esigodlweni. Mawuthi wena shuthi ngiyeke labantu abala eminyango ngoba wena ufaka imali yokuhlola shuthi ngibayeke manje ngihlole wena. So lento is unfair. Ngihlale ngibatshe sihlola ntambama over the phone nakhona kuya ngokuthi angikhathalanga yini. Mangikhathele ngikhathele. So abantu sengizingacabanga ngcono ngikhansela indaba ukuhlola over the phone because bayakuhlupha abantu mesefakile imali yakho sewukuhlala la ngathi uyabaleka kanti usuke usabhizi nabantu abafikile abakhonile ukuthi bayeke into abazenzayo beza kuwena. So ukufuna uku-attenda labo bantu but ukuhlola efonini siyakwenza but kujwayeleke kwenzeke ngeensuku zaphathi nenyanga. Kanjalo indaba. Yeah, but ke ngiyatholakala ku 084 2872 944. Then month end ngizokwenza ispecial sotoba. Ispecial ngizosenza ngomhla ka25. From mhla ka25 till umhla ka5. Kuzobe kuphuma lapho umuthi lo ekuthiwa isichitho sohudo. Uzobuka uspecial. Ufuna kunyiwe kahle izwe lonke. Kusuka ngomhla ka25. Last time bengithi ngizointroduce i-special so kwaba naleyo nkinga. Manje ngoba ngisho ukuthi ngomhla ka25 sizoqala i-special 25 April till umhla ka5 May ngizobe ngikhipha i-special ngiyasithumela ngophepha uyayifikela futhi uyilandele mina esigodlweni. So sizobe siphuma inani uzolithola ngesikhathi ufona angeke ngikwazi ukulibeka la ku social media
but ngizokwenza njani ukuze ngibone ukuthi uyasazi special. Ngizofaka ipost yami ku TikTok ku Dr Malinga inyanga. Ngizofaka ispecial lapho. Wena mawufuna ispecial uzo screenshot lesa special from ku TikTok bese usende ngapha ku WhatsApp usho ukuthi ngicela le special. Then bese ke siyakunikeza. If ungasazi special ushuthi uzobe ungasilandile angeke sikufake ku special, but sofaka ispecial sokuthi usilande ku TikTok bese usifake ku WhatsApp ngoba senzelana ukuthi lekhule ne page lethu la ku TikTok. Yeah. But ngishintshile ngo Dr Malinga inyanga. Ba. Yebo Siyabonga cha. Siyabonga. Nengizima Afrika enkulu siyabonga ngaleza kwethu sesifike emaphethelweni ohlelo yena ke uDr Malinga uthi uyatholakala ku 0842872944 thina sithi RCTV bakithi ungasibamba lapha na ku 0633960496 mangabe nawo nodaba office uletha kithi na woza ngabe umela lapho indabuko woza na uzokhuluma nathi sikhulume nawe ngabe ungumuntu ngempela osho nokusho ukuthi nginalo udaba engifisa ukuletha lapho ku RCTV nelungelo unawo amandla nathi sinokunikeza amandla ukuthi ke ube nathi ke ngaleyo ndlela lapho ke ekhaya usale kahle siyabonga nje ukuthi uyasubscribe uyalike isikhathi sakho sisho into enkulu kuthina siyabonga Nkosi kwenze kahle ekhaya.